جه نواندن و چین اورینت نیوز بولتنا کردی ایوار باش. تقینک خاکوش لنواند آسایش لباجار ترباسیپیه و یا پگه 4 گوندن دن لگوندوار تل عبید رزگار کرن. لدرعی توپاران فروکین رژیمه بسر باجار حراک دا دجوار دبه و رزگار کرنا لیوه 50 دیانش دست رژیم سوری و لشامه 3 زاروک بسدما برچیبونه بون قربانی. بارزانی پیروزباهی لگلین ترکیه و هدف هدکه و دمرتاش نیشان آواکرنا حکومت هف پیمانی درگهینه. ایرو دمجمیر 11 صبح تخینک خاکوش لاوند آسایشن باجار ترباسیپیه چی بود و انجام ده 7 اندام آسایش بریندار بون و هین زیان گیشتن آواهی ناوند آسایش و خانی لردورا ناونده. لگوری نوچگی هانما بازار به تمامی هاتا گرتن و آسایش باجار دور پیش کرن و تفگار چنو هاتنه را وستاندن و به دست لیکولی نکرن. هر وحال آلیه کی دن و ده آرامی بلاف بود باجر دا و ملت کتا مترسیه. وقت ازانین که اف بهتری 15 تقینن لباجار ترباسیپیه چه دبن جدست پیکا شورشا سوریوا. نوچگیهان ما لحسک راگیهاند که ایرو لدمجمیر هفته صبح بالا فرن میگ یعنی رژیم سوری لآسیمان حسک دفریان زیدی 10 جاران چپرین داعش لباشوری حسک توپاران کرن. هر وها نوچگیهان ما دیار کرد که لدرجاهی شبکه توپا کوکب نهات رواستاندن و هریما ملیبیه سبع سکور و راشدگرا توپاران کرن. ده همان مجارده نوچگیهان ما داخویا کرن که لهندر باجر تا نها آرامی بردوام دکه. لهلا کدن هزن یکینین پاراسنا گل 4 گوندن دن در دوره تل ابیده چکدارن داعش پاکش کردن و 24 چکدارن و رخصنجی کشتن. لگوری داخویانیه که یپگه 8 حزیرانه هزن یپگه گوندن شعری ریبر وسطانی و علیا لباکوری رجلاتی باجارو که مبروکه در دوره تل ابیده رزگار کردن و 24 چکدارن داعش جی هاتن کشتن. جپی وی 4 اتومبیل لشکری کو جوان جی کتنه دستین شروانین کرد یک جوان جورا همره. جاله کی دنوا لگند قرات لباشوری کوبانی شروانین کرد ایریشه که داعش تک شکاندن و هجمارا کمزن چکدارن و کشتن. لی هجمارا کشتیان به تمامی نهاتا ناس کرن. هر وها لگوری همان داخویانی دو شروانین کرد جی جیانا خوش دست دانه ده انجام وان پفچینان دا. کوشبری ولاتیان کرد جگوندوار تل ابید روج آوای بر و کوبانی و بردوام و های نها 65 مالبات این کرد گیشتنا کوبانی. لگوری نوچگیهان ما که او مالبات این کرد که دناوا واندا جنو زاروک جی هنه جالی رخصتنا ترور داعش و هاتن نچار کرن که جگوندوار تل ابید درکوین و جوان را گوتنه یان بچن ترکی یان تدمره لی او مالبات برای خدانا گوندوارین کوبانی ین رزگار کری. لگوری نوچگیهان ما داعش بدار زوره مالباتین کرد جگوندین وان درخستنه و ولاتیین کرد روشک خراب دا جیانا خواه بریواد بن. بله تماشاوان ایجا جبوه رگولی بیترم ها برای خواه بدن گوندوار تل ابیده و جوه داره شروان درویش بردف که فرمی یه هیزن برکان فرات الگلمه که شروان تو بخیر هاتی و بلتنه گل و روش میدانی آنها گیشتی چه آسته باجار گریسپی آن تل ابید نیزک مایه؟ طبعاً بيتنا ما يبغى حملنا ما يتذكرنا درس في دست كربو جو زميل حتى أنا بدهان كل هاتنا رزقارن طيبات لوالي باشور رجلات كوباني نور حملة ما بدأ ما إخوان نزمنا ما حتى ما بس درس تيبات في الأبيض نزكي حفظة 11 كيلومتر معنا أنت بدأ سالتين ضوي كتيرني ما كنت أنا كنت ما تربون بله جارگو كنت كبر عالي نوي كنت فاسنا أو كان سافر شيء فبدا مي داود دا عسكو كون به ايرش ما بشكي نوان كي سلك بكيان جي قوات ما كون من قبل جهنا ايرش خاطر ايرش نبكي كنت عرنا ويالي تدور ترين فادو ملي بوركي وخاصه بنا كيسو هذا تسال البابن
شربان برفان الفرات كانوا مدربين جران لوان بطانا جنازه وانش عردمان بله سر او کسی که تازه تلکومش خواهین او خطا که مکانو بود ساغلام بکنش بکن مدنی کسی سویل در باسی ساتور هستن خواهد نزدیکی 60 حتی 70 مال در باس بود اگه این گزیده کسی تاویده کسی دست ما ساعت اوریت عالی خواب منطقی که بنده سویده ترکیلک بله که شروان لوی داره خوازمش تناس بکم جالی ملی و 5 کیلومتر تنه مانا که و نزدیکی باجر گری سپی ببین آن تل ابیض ببین لملی 17 کیلومتر 17 کیلومتر مانا بله لآلیه دم لملی روجلات جالی مبروک هوا و سلوک و گلو روش لوی آلی شوایا لوی آلی شوان کرد و قواتها باشی و دو آلی داده نزدیکی 5 کیلومتر نزدیکی باجر که سلوک بیه فهمي استراتيجي عسكري كل فلوس أهمية أكثر مثلا هي الجوري أو دي أولد أباراتين خد ماشين أمي دي أولد أباراتين خد بردام فكر. بله. يعني ملي ماذا عم حيدا كيلومتر تري كده 60 أجري ملي ده أو 5 كيلومتر نزيد كيلومتر. بله لذا دريت خازم شتناس بكم قالوا هافريزية وتنسيقية وبفروكن ناف نتاويرا تشاوا بريفادشن. قاوة قربان جالس كده كي باخدنا كوما ده أكثر كمان يقول كوما شو ده ماذا حطيناها أف تكليها وقا إذا أفهمنا نحن نتويا وقت كان الكرات صوتيا مريا رجعنا ملجوء خوات وما بها تشجري وما يجوا ما هي بردامة وهكاري ما كذي أبينا في فرمي أو كنا ما أو هكاري هي أو أوليجريا ما تكلم بله شروان درویش بردافت که فرمیه هیزن برکان الفرات کوتش گندواره تل ابد الگل مگو گلکس باس بله لگندواره در های و د 24 دانشمندان بورید فروکین رژیم باجاروکن حرک و الکرک گندین در دورا ویدا به مشکن گرماهی تو باران کرن و د انجام دا هجمارک جی سیویلان جیانا خوش دست دادن جالی خواه کتیبین ارتش آزاد خالن رژیم دلیوا پنجه و دیان دا به مشکن تو باران کرن و دانا زانین کو او برسف لسر تو باران فروکین رژیم ددن و تال کو لیوای پنجه و دیان رژیم دویامین مزنترین لیوا ان لشگرین د سوریه دا و او دکوه نافبرا باجاروک حراک و کرک یک گندواره درعی درباره روشا میدانی لسوری ایرو لحلب ارتش آزاد آواهیه که هیزن رژیم لطاقه اشرفیه ده اپراسیونه که دا ویران کرد و لدیر زوره شرد نافبرا هیزن رژیم و چتاین داعش ده دجوار دبا در راپورا بده آگاهیم بهترم تماشا کرد. لگندوار حمایه هنچا لگوانان راگی هاندن که رژیم هن میلیشین شیعی و گوهستن که ویکا بالافرخانه لشکری و گنده قمحانه و تخمین هیا که ارتش آزاد اپراسیون لشکری لدیجی هزین رژیمه ین که دهندری بالافرخانه ده پیک بینه هر وسا و لگوری همان چالکوانان که میلیشین رژیم لگنده درشمیل کمبونه و تیزانین که لوی گندی فابریکه یک چکرنا برمیلین تقینر هیا لآلیه کدن لگندوار شامه هین کتیبین ارتش آزاد ایریشه که لشکرین رژیم و ملیشین حزب الله لسر نافچه قلمون آروجاوا برسفدان هر وسا هین جدرین میدانی دانه دیار کرن کل در دورا باجارو که حفیر الفوقا پفچونن تون دنافر ارتش آزاد و هزین رژیم دا قومین و ده انجام ده بهتری ده لشکرین رژیمه که ده ناوان ده سربازکی ملیشه دفاع وطنی هبو هاتن کشتن لحلب جی هنجه دران راگی هاندن که ارتش آزاد آواهیه که لشکرین رژیم لطاقه اشرافیه بموشکن گران تو باران کره و ده انجام ده او آواهی بتندی هاتا ویران کرن هر وسا لطاقین خالدیه و سیف الدوله شردنا ورا حردوالیان در رودا و لورجی هجمارک لشکرین رژیم هاتن کشتن ده همان دمه ده فروکین رژیم گری الزرازیر و تخال سکری ببرمیلین تقینر آرمانج کرن و ده انجام ده هجمارك جي سيفيلان بريندار كتن اشتباكات على مشارف مطار دير الزور عسكري لدير زوري هنجي در ميداني راقي هاندن كل در دورا بالا فرخانه ديري يا لشكرية شردنا فرا هيزن رژيم و چتين داعش دا قومي و لغوري كو هاتا ديار کرن كو گل كشتي و بريندار جي حردو آليان وكتن ده همان دمه ده فروكين رژيم گنده الغارتا يل روجاواي گندوار ديري به هجمارك ایریشین آسیمانی تو باران کرن
ji aliyê xwe ve hîn malperên ragihandinê dane zanîn ku termên çeteyên Daişê yên ku di pevçûnên Helebê de hatibûn kuştin gihana nexweşxaneyên meydanî yên li Dêra Zorê. هن جدرên meydanî dana diyarkirin ku li bajarê Dûmayê li gundewarê Şamê sê zarokan bi sedema kînbûna xwarinê û dermanê jiyana xwe dest dan. Her wisa wilgorî heman jêderan ku ev sê qurbanî ji ber bêrçîbûn û dorpêça hêzên rejîmê li ser bajêr jiyana xwe dest dane. Di dema borî de jî gelek zarok û kesên temenmezin li bajarê Dûma bi sedema kînbûna xwarinê jiyana xwe dest dabûn. هێژایە ببیرخستنەیە ku Encûmena Ewlahiyê a Navdewletî di sala borî de biryar derxist bû û têda destûrdar rêxistinên li hawerçûnê ku alîkariyan derbasî vî bajarî bikin bê ku li rejîma Sûrî vegerin. Derdora pênce kesayetên Almanî ji şêwermenda Almanya Angela Merkel û Parlamentoya Ewropî xwestin ku kar bikin da ku dorpêçe li ser milletên Sûrî birawestînin. Her wisa van kesayatan bankirin ku alîkariyê ji milletê Sûrî ra bêne peydakirin û ragihand ku berdewamiya dorpêçê li ser milletê rewşa wan pir zor dike û dive ku bawelet bi dawî bibe. Li aliyekî dinê rejîma Sûrî û di komkujiyên xwe de berdewam e û vê carê gundê Canûdiyê li gundewarê Cisrê şixûr toparan kir û li gorî jêderan tanha 6 sivîlî jiyana xwe ji dest daye û bêhtirî 100 kesî birîndar ketiye. Duh li gundewarê Cisrê şixûr firokên rejîmê komkujiyek li bajarê El Canûdiyê pêk anîn û hate zanîn got kêmanî 6 sivîlî tê de jiyana xwe ji dest dan û bêhtirî 100 kesî jî birîndar ketin. Piştî got firokên rejîmê bajarok bi hejmarek êrişên asîmanî armanc kirin û hîn lîkolîn dibin wêranên de li cenazeyan berdewam e. Firokên rejîmê sê devir li Canûdiyê topbarandin û dema got welatî dadkevin nava bazar û karên xwe û di demeke biçûk de pêştî êrîşan de 3 sivîlî jiyana xwe ji dest dan û 100 jî birîndar ket û birînehin ji wan kur bû. Pêştira 15 tirimbêlên li hawarçûnê ew birîndar rastî nexweşxaneyên meydanî li ser sînorê Tirkiye kirin. Pêştî got di demijmêr bi ser komkujiyê ve çûn nav li pey nav dihat da got hejmara kesên got jiyana xwe ji dest dana giha 6 sivîlî. Di nav wan de jin û zarok hebûn û hejmarek nehatin naskirin ji ber qotbûna laşên wan. Firokên rejîmê piştî got komkujî pêk anî berê xwe dane gundên Cebel Zawiyê û gundên Cûzef, Eblîn, Eyn Laroza û Kefir Eweyî bi hejmarek bermîlên teqînar topbaran kirin. Di heman demê de firokên rejîmê bajarokê Kensafra bi hejmarek bermîlên teqînar ya gaza klorê topbaran kirin û di encamê de bi dehan ji sivîlan birîndar ketin. Polîsên beraveyên İtalya û di daxuyaniyeke de ragihandin ku wan nêzî 500 koçber li ser 4 gemiyên biçûk di derya Îtalî de ji bin avkirinê rizgar kirin. Her wisa û li gorî rêxistina navdewletî ya koçberan ku bêhtirî 1770 kes jin û zarok di derya Spî de winda bûne. Rêxistinayê bang li netewên yekbûyî kir ku alîkariya 40,000 koçberên Sûrî û Erîtrî yên ku gihana İtalya û Yunanê bikin. Da ku barê van welatan sivik bibe. Rojnamana Independent ya Brîtanî diyar kir ku Esed belkî neçar bibe ku li hevkirinekê di navbera Rûsya û Ewropa de li ser rawestandina pêşketina Daişê li Sûriyê pêk bîne. Her wisa rojnameyê ragihand ku li hevkirinek di navbera Rûsya û Ewropa li ser çareserkirina krîza Sûrî heye di dema ku rêxistina Daişê li dijî hêzên rejîmê bi pêşva diçe. Piştî ku hêzên dijberiyê di vê yekê de neçar bûn. Hev serokê Partiyên Demokrata gelan HDP Salahdîn Demirtaş nîşaneyên avakirina hikûmetê hevpeymaniyek da. HDP wî ji bo helkefta serkeftina xwe ya di hilbijartina heftê hizêranê yên Tirkiyê de li İstanbolê ahengek li darxist. Hev serokê HDP Salahdîn Demirtaş jî tevlî wê ahengê bû û li wê derê axaftinek pêşkêş kir. Demirtaş wiha got divê Tirkî ji hikûmeta hevpeymaniyê netirse dewlet bi wê awayî jî dikare were rêvebir
و پارتی و نامزدên me jî binirin em çawa hevpeymaniye çawa pêk aniye rengê me li ser bingehîna demokratîk û azadiyê hatiye ve bi hev re. Tirkiye jî diyar kiriye li ser vê binhengehê a hikûmetê ku ava bike. Tirkiye namîne bê hikûmet. Demirtaş gotin domand û got ku gelê Tirkiye ji niha pêva ji me çareseriyê hêvî dike. Kurd û Ermenî li bendê ne ku em çareseriyeke pêk bînin. Gelê Tirkî jî xwest ji me re bibêje. Divê hûn werin ba hev û bi hev re pirsgirêkan çareser bikin û em amade ne mekanîzmeke nû diyar bikin ji gelên xwe re. Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî di daxuyaniyeke da pîrozbahî li gelê Tirkiye dike û dilxweşiya xwe ji bo serkeftina partiya siyasî di parlamentoya Tirkiye da diyar dike. Mesûd Barzanî û di daxuyaniya xwe de re gihand ku di wê helkefta serkeftina hilbijartinên parlamentoya Tirkiye da ez pîrozbahiya xwe pêşkêşî gelên Tirkiye û hemû partiyên beşdarbûyên hilbijartinê dikim. Serkeftina vê hilbijartinê belgeyeke li ser wê yekê ku demokrasî li Tirkiye gihîştiye asteke bilind. Barzanî wiha got, gelekî jî dilxweş bûme ku Kurd yekemîn care dikarin li rewşeke demokratîk da û di çarçoveya partiyeke siyasî da bigihîşin parlamentoya Tirkiye. Ev yek ji bo pêşkešketina aşîtiyê û demokrasiyê destkefteke girîng e. Her bi vê helkeftê jî ez destxweşiya xwe li endam û alîgirên Partiya Demokrata Gelan HDP dikim. Serkeftina Partiya Gelan Demokratîk HDP di hilbijartinên Tirkiyeyê guhertineke derûkiyê di doza Kurdî re û li Bakurê Kurdistanê ji ber ku ev yekemîn car e ku Kurd bi hejmareke mezin tevlî parlamentoya Tirkiye dibin. Ji hêleke din ve ew hilbijartin û rêjeya HDP bi dest xistiye rê li pêş AKP digire ku ew bi tenê hikûmetê ava bike û dê neçar bibe ku alîgirên bigire di projeya seroketiyê ya Erdogan dixwaze pêk bîne. Hilbijartinên parlamentê yên 2015 Tirkiye dixe qonaxeke nû de diwarê siyasî de. Encamên van hilbijartinan guhertineke di rewşa Kurdan de çêkiriye piştî nêzî 100 salî ji damezrandina dewleta Tirkî. Partiya Milletên Demokrat HDP bi rêjeya 13 sedî di encamê de derket û ev rêje baraj derbas kiriye û wisa 81 cih di parlamentê de wergirtiye û ev yekemîn care got Kurd bi vê jimarê bi şêweyeke rêxistinkerî derbasî parlamenta Tirkî dibin û li gorî rayedarên wan serkeftineke mezin e bo Kurdên Bakurê Kurdistanê. Ev serkeftin dê bandora xwe li ser sê aslan bike. Li ser asta Tirkiye bigiştî, rê li pêşdesthildariya yek partiyê girtiye. Tevî got HDP nexwedî hêzeke mezin e got guhertinekê di siyaseta Tirkiye de çê bike, lê ew dikare got roleke mezin li hemberên planên dijî demokratiyê bileyze. Li ser asta Bakurê Kurdistanê, HDP dikarî bû di van hilbijartinan de dengên gelek ji Kurdan ên got digihîştine AK Partiyê bi dest bixe û di piraniya bajarên Kurdî de ew rêjeya bilindtirîn aniye û ev rêje baweriya Kurdan bi HDP diyar dike. Li ser asta Rojavayê Kurdistanê û li gorî gelek çavdêran, beşdarbûna HDP di parlamentê de dêbandoreke li ser têkiliyên Tirkiye wek dewlet bi herêmeke Kurdî re li Sûriyê dê hebe. Di mijarên vekirina dergehên sînorî û alîkariyên mirovan e û bi taybetî di şerên got Kurd dikin li dijî Daeş û grûpên radîkal. Dimîne mijara hikûmetê û avakirina wê ku ta anha ne HDP û ne jî CHP û MHP hikûmeteke hevbeş li gel AKP dipejirînin. Tevî got gelek rayedar dibêjine ku tenê HDP û AKP bi hev re dikarine hem ahengiyekê çêbikin û hikûmetê ava bikin. Lê bi giştî piranyaneriyan dibêjin ku ev hilbijartin asoyeke nû vedike ji jiyana siyasî re di Tirkiyeyê bi taybetî ji pirsgirêka Kurdî re. Tirkiya berî hilbijartinên 2015 dê ne heman Tirkiya piştî wan be û ta çi asteyê guhartin dê çêbibe di pêşerojê de dê diyar be. Piştî ku hilbijartinên Tirkiye bi dawî hatin hejmarek rojnamavanên navnetewî girîngî li ser encamên hilbijartinê nivîsandin û tekez dikin ku ev gaveke dîrokî ye di pêşkešketina Kurdan da. Di rapora bê de agahiyên bêtir em bi hev re temaşe bikin.
پشتیگو دو هفته حزیران پارتیا دموکراتیک آگلان هدپا کاری بوج صدی 13 خال 4 به دست بخه. پارتیا اکبیجی 40 خال 8 به دست خست و ایدی نکاره به سریخ حکومت پیک بینه. روزنامه تایمز بریتانی دراپوره که ده بناوی کرد پیش دچن و اردوگان دور خستن لگلوینین آهنگرتنا آلیگرین هدپا روناهی ده خسر کفتنا پارتیا نافبوری ده. جالیه خواه روزنامه The Guardian دراپوره که ده هلبجارترین هفته حزیرانی به هلبجارترین اردوگان رسوا کرن به ناو دکه. هروها The Guardian دوی بابت در آگهاندیا گودوان هلبجارتران ده اردوگان و پارتیا خو راستی شکستنه کمزن هاتن دین هاجینه چاربه لحف پیوینیه که جبو پیک آنینا حکومت بگره. ده سال 2000 ده اکپی هاتیا سردست هلاته جوی دمه و بسریخ و حکومت پیکتینا لی پشتی گوبوی کم جار هدف وک پارتی در باسی هلبجارتنان بون کاری و دست هلاتیا روایا اکپا سینور دار بکه دوان هلبجارتنان ده انجام وی آوائی بون اکپا 40 خال 8 جهبا 25 خال 2 مهبا 16 خال 35 و اکپا 13 خال 4 اردوگان دوان هلبجارتنان ده همو هولدانین خو کرن دا گو 330 کرسیین پارلمانتوی جا اکبر مسوگر بکه لی او هیوی اردوگان پی نهات تنه پارتیا ویجی نکاری 267 کرسیان به دست بخه جبو گوکا سالین بوری بسر خو حکومت پیک بینه. بله تماشاوان هجا جبو راوستاندن لسروی مجاری منها بری خوابدن باجار روها و جبدر نویسکار فاروق حجی مصطفى الگلمه. برز فاروق تبخیراتی و بولتنی حیشتی پارلمانتوی ترکیه این کردن در باسی پارلمانتوی ترکیه دبن گل ویج گل سوری و گل کرد را چه بینه؟ برز فاروق برز فاروق دنگه مدی بیسی؟ خویا یا تلفن من آماده یا برز فاروق روها. بله اما بولتنا خبر دوام بکن و پشتی نبرک. لعفرینه دیارده گازاندنا معران بلاف بویا و هجمار کس تنها بنا قربانی. دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده. اگر تبو خازن ناس بکشل دورات چه دبه؟ گلالیانی اورینت نیوز باجاره کرکلگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سیپاندر کش با اورینت نیوز سویسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورینت نیوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إيمال كرد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادي الباجار كوباني بولتنا كردي د اورينت نيوز ده یکو بهستیه نوت يكو ديتيا تقینک خاکوش نوانده اسایش لباجار ترباسپی و یه پگه 4 گوندین دون لبندواری تل ابید رزگار دکن. لدرعا توپرانا فروکین رژیمی بسر باجار حراق دجوار دبه و رزگار کرنا لیوای 50 دیانش دست رژیم سوری و لشام 3 زاروک بسدما برچیبونه بون قربانی.
بارزانی پیروزباهی لگل ترکیه و هدف دکه و دمرتاش نیشان آواکرنا حکومت که هفیمانی درگهینه. بله تماشاوان هجا جارا کردن اما هول بدن کو برای خوابدن روحا وش به دره برز فاروق حاجی مصطفى لگل میا برز فاروق به هیوی ما وجاره تکلین تلفونی باش بن ان شاء الله بخیر هاتی برز فاروق حشتی پارلمانتوی کرد تبلی پارلمانتوی ترکیه بن ج شورش سوری را ج گل کردین سوری ج گل عربی سوری را و چنا ما به براستی ام دبه يعني قال كرد لتركيا و كسن هنا قال كرد جيانا خو درباس كن ام بون بيروز كن بوا قناغ ديا قناغ يكه او وقت حفظ برلمانتري كرد دنودو يكادا كتنا برلمان لمخابن نقاربون كردي ما بسري بكرانا وتدي وجهه هواتيا يعني حكومه عسكري وجهه يعني هو يعني بهواتي بمعنى تكليك الخلق مره بدي ليلى زنا احمد ترك شب سروان جهاد يعني ام بينا ابقنا غديا هنا ور سر لكرن براسي يعني ام قرب البيكيسه كردي ما وبنفس الوقت يعني قلن تركي قرب البيكيسه استقلال بكن يعني خيره اشتيرا خيره ديالوجا هذا هندري تركيا دا تشيد بو تشكرنا ديمقراطيه راست براسي ابتشتي هاني كو تشيبوي يعني جد مصدرات مصدرك قومي يعني نتوي او جي طبعا كوبون دوره قوي مزنبو شورش سوري دوره مزنتي دابو دياجي او قانون ديمقراطي يعني تركيا او ياجي راجي بكر اما كدو يعني بمعنى تشبه تنجي شورش سوري را براسي وطبعا يعني وقت نوق برا بتشمكي وجه حكومه عداله والتنميه يعني حتى القرابين دهونيجي حتى شمدات ويربو جبركو او يقتل هنا حكومات او ابو برلمان او ابو اغلبيات الجمهور ابو قانون بتشبريار بكيف خبستان ده لا خارج دين دهو وبيضا ونقاربه يعني بمعنى حكومتك وتشيدو بيجي حتى طبعا بسروكتي عداله والتنميه شمكي او يا بارتي عداله والتنميه دمينه يعني او كفري هون قنجيان بمعنى عربي كان حجر الزاويه لا براسي ويعني ديالوجا كما زند برلمان ورا شكرا يعني نبقولي وبريارك بتنجي سوري واتسانا براسي ام سوريليشي يعني او سياسته هنا عداله وتنميه تنجي سوري او يعني ليالياتي دائما ماشيه امشي شيء ما جي جهاده براسي اتوزع الادوار هنا كنت برلماني توزعي قتل البرلمان هذا شيء بركي ام كون فايده الشورش مسؤوليه بقى بله برز فاروق دوی بابت دا گلو و آکپا بیدنگ ببینه تخمینات دا آنوی آلیگرام بگره چج جهپا و چج دجمن خوی کون لخوا دوست بکن حال دیجی هدپا کارکی سیاسی بکن افتشتانه چاف دیر کد پیش روژه دا چیه ببه طبيعي يعني دنود يكاد تدي انفراجة كي مازن بسر كردات تماميشي هبو يعني كردي ما عراق تدي ديالوج هنا شيء بوي بشتي حرب كويت والكردي ما سوريجي او صالة هنا كو شار الحلبة وساجي الجزيرة يعني حب برلمانتري ما بالنظامات كردي كاتنيكي ولبعد راجي حتى برلمانتر كاتنيكي لا او كيسا ما نكون بمعنى اللي قبخستا هيرو ام يعني ام دبالي يا فقط يعني براسي كاك دمرتاش او يعني بمعنى داينا تصريح هنا كو ام نما بمعنى حكومته بشكل ازمين بركي تشتي بلازبه يعني ام بينا كو خود خازم يعني نا خازم بركي قال ماشي خازه كو انا جزء كي بدن رسمي بدن يعني اوطاغ يعني بمعنى ضحك يعني اوطاغ مرحله هنا ورا براسي كنت نا اوطاغ يعني نا شريكي هاني يعني هيئات تنفيذيه تنقاني اشتيه تشكي ام لبر بروجاكا اشتينن بروجاكا تشكرنا ديمقراطيه حراسن دبات كده اوطاغ يعني برلمان تاني بس دبي حتى حكومات ده امر حتى كو ام وانبا ام ضمن حديثه البنديه هذا يعني ام ببنا اورداغ هذا بركي يعني مشكله ودرنا كمان ليكو ام برز فاروق جكرمات لفي دريزه تشتكي دنشتا برسكم يعني اما ذيك يتبرد بله برز فاروق لفي دريزه تشتكي دنشتا برسكم جدا سبيكا صالدا اوبراسيون اشتيه ج هر دو اليان با اوایکی سیاسی گلک هاتا گوتو بیشکرن بیکو لسر زمینه وره بجih کرن گلو ده تخمینه دا پشتی حیشتی پارلمانتوین کرد و گشکیجی آلیگرن با آوایکی نزلا جی جبو پککه اونت واتای کوی پککه شرطین خواه مرجین خواه لسر اپراسیون آشتیه لسر آکپ فرض بکه و لسر ترکیه اپراسیون خواه بمشینه
براسي يعني تشتي هوني تشبي أنبول قضية حيشتيه يعني أو غايتك جيها بقو بمعنى أو معركة أو شر هوني كل دربة بالسلاح يتشيد بدنظري تيو عم ببجن يعني جاي كردستان يعني حتى دنيا قندادا حتى يعني ملتي باجر فانيجي ملتك يعني بقيغب وتم تفجيرات وتم تشو هما تشتكي جدبوت كلنا يستيك وذا وما دخلت هو معركات يعني بابين دبن قبة برلمان هذا براسي يعني هو صبح عم بني جرافيتي هبديجي كاشكن ويعني بمعنى شركي مازن شركي يعني بمعنى برلمان ديمقراطي ووري شكرنا أو شيء وفايدة ما يعني كردا وتيدا هذا اللي أم شبكي أم كردن يعني بمعنى كتلاك رسميا كتلاك كان بنوع بارتيا خو بنصنامه سياسي نصنامه كردي أنا توي أما تيدانا يعني حتى هو بركي جهتاجي يعني مثلا بدي أم هيرو كرد براسي بناء أو بعربي ببيت القبان بكردي النظام يعني بتشرع جيد تامي لكن مخابن أم عرب ماجد داخفا يعني المهم أم براسي او بيدة القبان دي مرحله قيده لا مهم ام بفن اورتاغ دي مرحله هذا شمكي يعني او يعني قرتين هاني توري ناس وقرتين ما يكر عبد الله وجدان يعني كاك عبد الله وجدان بريز عبد الله وجدان يعني او ياجي هنا البر استحقاق في مراجيره بخبطه واولاد الازور بردان شمكي يعني كرد محتاجي ويا أب صالين هنا درب سوي براسي يعني أب جاميرات قالك القشوري تدين ناحية رامان وفكر وفلسفة حتى كنت شري در كذا يعني يعني بمعنى خلفية معرفي وعندك يعني أب بريز جيشتم نيرينات بريز فاروق حجي عمر نيفيسكاي كنتش باجر روها الباكوري كردستان اللي قال ما بو جالاكس باس لیک جتاخن شنگال چکدارن داعش ایریش دکن سر پیشمرگین اندامتی لیجالی پیشمرگین کردستانی و ایریش حتی تکشکاندن فرماندار کی لیوا دانزان یه هزن پیشمرگین کردستان بناو سمردار ریزا ایرو نه حزیران راگیهاند کو چکدارن رخصنا دولت اسلامی یا رادیکال داعش جتاخ سعدیه زینب و ایریش پیک آنی بون سمردار ریزا دازانین کو او آلیکاریا فروکین هف پیمانیه هیزن پیشمرگین کردستان کاریبون و ایریشا داعش تک بشکینن وی فرمانداری پیشمرگین بالکشاند سر زیان مروانه ین کو گیهان چکدارن داعش وگوت 12 چکدار هاتن کشتن روژا سسی طباق سالا بوری چکدارن داعش در باسی شنگال بون نهاجی جان تاخن باجروکا نافبوری به دست پیشمرگین کردستان دا کتنه حیشتی مالین ازیدیان جروج آوای کردستان لباشوری کردستان بونه پنابر 20 مال این کردن ازیدی لکوملگاه شاریا و نزدیکی 6 مالین جی لناوچه شیخان لباشوری کردستان او 3 سال پنابر بونه او دبیجن ریخستان چاودیری پنابران حال وان ناپرسن هر وهاج پروژه آلیکاریان جی بیپارن پنابر بناو سعید کوج کردن ازیدیش باجار عفرینه و اف بو 3 سال لکوملگاه شارداری پنابره و هاد بیجه تو کار نینه و تو کس جی آلیکاریا مناکه ام دچن کامپا شاریه دبیجن هرن شاریه و دچن شاریه جی داکو آلیکاریا ور بگرن لی اول هر حالیان جی بیپار دمینن لعفرین اف بویا دمکه دیارده گزاندن ماران بلف بویا و تانها هجمار کس جیان خوشدست دایا جبر درزین لدیجی جعره لنخوشخانه عفرین پیدا نابن رونین بیتر لسر وی مجاره در راپورا شیلان یوسف دا ام تماشا دوی دمی داویه دا روشن خطرین دادان مارود و پشکان ین کو گهشتنا نخوشخانه عفرین پر بونه روشک جی مروف دمره هاتا زانین کو زاروکا کپچوک بری هفتایا که جیانا خاج دستا پشتی کومار لجاویوی دادا وجبر کونه درمان کرن با اوایکی پیویست صدما نهابونا درمان لدیجی دادانه لتواهی هریم عفرینه جبو ویجی همین خشخانه عفرینه بانگ لریخستن تندرستی کر جبو درفت کرن درمان دادانه یه پیویست بانگا ما جحمو کسی خودی المروفاتی در خوازه در کبه و در کتیه نتنه سازه گریدای تندرستی را اما همو کسی مروفاتی خودی در کبه جبو درمان جحره معرا نها ام العفرینه معهد بربینا وقتی وانا پرکس
تين مار بيقرتنا تين جامع ام نكون نالي كاربون وارون يعني درمان تنايا لە نەخەشخانەیە نافرینێ هەفتەیەکێدا هەژمارێکی ژێراوشێن پێشوازی دەکەی لێ ئەونا بەچار دەبینن و تەواهی نەخاشێنیên کوماربووان دادانا بە دوو هێزە نەخەشخانەیên هەرێمên دەردۆرە هەرێمە ئافرینێ وەکە عەزازێ و تورکیە لێ تاکو نەخەش دکهینە نەخەشخانەیە یان ژیانە خاژە دەستە یان ژی جهێ پێدادایی تێقوتکردن الفيتوليجي درمون بر كيمبي يعني فترة استفتاح مصل هابي بس الفيتولية مصل جامع كيمبي حتى هم جيشت المجولة يعني إنه حالات جامعة هوت ما نكوني إنقاذ كرو يعني رحمتي بي يعني مصل نقول حاليا بركيم ونبس معرو عقارب وجتنايا داء الكلب جتنايا وكمان بر درمين دو هاي صراحة حتى حالات انتين خدمات سعفية قادمين حتى عندي المجولة إنه هم كمصل بيدني هم مصل تنايا يعني هم بيدني صباح جنکە 85 سالیە دە هەفتەیە بەرێدا ڕاستی دادانە مار لە پێچی دەستێ وێدا هات دە ئەنجامێدا و سەدەما نەهابوونە دەرمانی وێ و گوهاستە نەخەشخانەیە سجۆ یا گرێدایی هەرێمە عەزازێ و ژیانی وێ هات خەلاسکردن لەوێ دەرێ چین نۆڤ دۆرۆ دەرمۆن دۆرۆ خست چین بن دۆرێ تۆک چویر هەیە بیم دەستێ خۆڤێتێ حیوانێکش نۆڤ دەکات دەستم دۆدۆ قمت أروح مهوتم مستشفى درمون المستشفى تنابي أحاولون دم عزازي العزازي حتى أنا قشنا عزازي في من وارمي العزازي تحليل داج مرتشيكرن قوتن معرة والعزازي دارزيك المخصتن وشاكو ساكني ڕەوەستاندنە کەمپانیا دەرمانی کێزەکە ژبەری 4 سەلاندا و بلندبوونا چاویرێ و پربوونا بارانی بووە سەدەمەی سەرەکە ژێر دەرکەتنە مارود و پشکان لە هەرێمێ شێلان یوسف ئۆرینت نیوز عفرین جه دەڤەرێن جۆر بە جۆر هەرێمن کوردی لە سووری مە هەژمارێک چالاکی و کورتیانوچە دەوێ راپۆرە دەژوەرە ئامادەکردنم تەماشاکرد د چارچوبەیە کار و خەباتên شارەداریya gel a bajarê Dêrikê de piştî ku bi endizyarên kampanyaya Rojava hevpeymanek pêkanîn dest bi serrastkirina riyên bajêr û gundewarên wê kir. Desteya çandiniyê ya Herêma Efrînê dest bi kirîna genim ji cotkaran re kir û bi vê armancê endamên desteyê seredana deporên genim kir. Li serêkaniyê navenda Arî ya Tundurustiya Jinê piştî ku korsa tundurustiyê ji heştkeşan re ku di heyvan berdewam kir bi dawî kir îro derçûna wan di merasîmekê de li darxist. Li Herêma Cezîrê û ji bo pêşketina tundurustiyê desteya tundurustiyê biryar derxist ku tê de xwest ku navendên tundurustiyê li hemî navçeyên herêmê amade bibin. Li Amûdê navenda Beraim ya alîkariya zarokan û ji bo pêşketina rewşenbîriyê îro korsek zimanê îngilîzî ji zarokên bajêr re li darxist. Hevdem li Amûdê navenda Newroziya nû avakirina civaka sivîl û bi alîkariya komeleya nûciyaniya piştgiriya kesên kêmendam û komeleya solîniya alîkariya zarokan re çalakiyek bi navê tûne tenê ye ji zarokên kêmendam re li dar. Girê şermûla li bajarê Amûdê gelekî navdar û dîrokî ye û li gorî dîrok nasan ku vê deverê temenê wî girî ê şermûla vedgere 3000 sal. Agahiyên bêtir li ba ciwanên Kurdî em hevra temaşa bikin. Dema gomêvan derbasî bajarê Amûdê dibe berê xwe dide kêleka bajar bi alî girê şermolayê dîrokî de temenê vî girî nêzîkî 3000 sal e û her maleke ji Amûdê bi axa vî girî hatiye avakirin û li gorî çîrokan gir siryanî ye û wateya navê şermola bi Kurdî ew e warê xemgîniyê. Meznê me dibêjin ixtiyarê me digotin got ev giraya yani gelkî mezin bû fire bû dibê wê çaxê siryaniya kirî siryanî te dît sala 1920 gelek hatin Amûdê li Amûdê civiya bûn ev tara me a başûr jê digon tara te dî a xristiyana ew gir kirîn ji bo çi ji bo miriyê xwe lê veşêrin bû goristana wan ja wan ev nav lê kirî. Di heyama avakirina Amûdê de bi taybet dema rejîma Beዕz de di vî bajarî de gir rasî dizî û nemqatebûnê hat û li gorî bapîrên Amûdê firebûna vî girî bêtirî 4000 mitr murebba bû û niha tenê 100 mitr maye. Her cê eserî bi hurmetek wê heye. Gerek dorayê têlbend daniyana têlmana hewşek lê kirina û dar û virdûyê û ev gemara hanj dulê reşeyê
وجبو خلكي دزرجي في جرينكرا وكي دينجي برجر اخ جبران ليدك سالب صار دهرفه بلدي كاره تشتكي بك جنيه الاف جريهان بهرفه قولوا بمينه ده باز صار دين ويجريك جري بحلو هران جالی خود شهرداریا گل لعامود خودین گر جبکاتین سوریانی سدم دبینن گوتانها او نکارن وی گریب سیناج بکن او بپارێزن. مجلس هەواڵی خۆنی سریار ئەو داوا کردن ئەم هەڤڕۆ نشتن ئەم نەگیان هەنجامکێ بەری 5-6 مەها دیساکێژی هاتن وێدا ئەمە نیقاش کرد و ئەم تشکی پرۆژاکی لورچێکن وەک بەخچاکی دەردۆرای بگرن دارا دەینن حارسکی ژێر دەینن دیسی گۆناانە نەوەخت و زۆرۆف و ئەو مەگۆ یان ئەم بەندە زروفا بم ساڵا ئەمێ ولۆ بنگەرەک ئەم کارێ خۆ بکن ji ber girêdayî disê kenîsayî bi serê xwe em nikarin tişkî bikin. شرمولا یەک ji kelepûrên dîroka Amûdê ye wek çaxir bazar û girêmozan e herûha her nivîskar û rewşenbîr û helbestvanên bajar destpêka wan ji vî girî bû. Ji destpêka şoreşê de bêtira navendên kelepûr û dîrokî li Sûriyê têne dizîn û wêrankirin û yê godimîne wek girê şermola li bajarê Amûdê ji parastin û miqatebûnê bêpar dimîne. Ciwan Kurdî Orient News Amûdê. Bi rapora girê şermol em giştin dawiya bultana xwe niha jî dubara kirine sernûçe. Texînek xwakoj li navenda asayişê li bajarê Tirba Sepiyê û YPG 4 gundên din li gundawarê Til Abyadê rizgar dikin. Li derca tobarana firokeyên rejîmê li ser bajarê Herak dijwar dibe û rizgarkirina lîwayê pênce û didiyan ji destê rejîma Sûrî û li Şamê 3 zarok bi sedema birçîbûnê bûn qurbanî. Barzanî pîrozbahiyê li gelên Tirkiyê û HDP dike û Demirtaş nîşaneyên avakirina hikûmeta hevpeymîniyê diragîne. Belê temaşevanê hêja li vir em giştin dawiya bultana îro heta bultana siba her şad û bextewar.